Ole Paul Clark thla ni nga thole ani ani a tunruma hian Israel le Myanmar lam kan puang dona atop thlenga min lo ngei thlak sakin min lo like sak vek turin kanin nge na ni Karen state khopui lak tumin mipui sipayan chemek Myanmar pro democracy fighter te chuan Karen khopui lak tumin che tan lameka kho chaklam khopui loi ko motor kang chele bum puan hu mara phlak tak tak omna junta hne na tanga an state khopui berlak tumin indona matonga an chetlamek kan sipai te hi loi ko township atanga local an nia kan sipai te hi loi ko township lak tumaron kalan nia nasa takin kan bei mekani kanin lama kirle bei seina nen thei top kan chua vekani ti in Karen sipai hruai tu lin chuan a soya PDF le allied ethnic minority group te chuan kar tam tak chung chu Myanmar sipai te hi loi ko le a che vela anin bei towa Myanmar sipai te nen anin bei towa Karen state khopuya hian mi singa velan cheng thin mi sang tam tak chu air attack artillery bei na le khopui indona atangin an tlan chetoni in PDF te chuan an soi tunkar tir lama tangkhan kongpuya hian artillery puak ria chol lova tundin hmuna hian sipai te chu defensive lama an omeka ni ti in lin chuan a soya junta hi China ram ria marlam ram ribula minority force mipui sipai pathum tang rual be pui thlak na awangin an buai hle a khopui engemozat heng sipai te hian an latoa sumdon na kongpoi mo tak tak te po three brotherhood alliance te hian an lato bokani kha he be pui thlak na hikar nga kalta atanga tran khani in operation 1027 avu ania he hi kan puang tanwal mai Myanmar sipai te chuan thunai na an chan nuwa harsat na lian ber an to chu thleng me kani San state mar lama buaina achua nu loka PDF group dang te chuan state dang engemozata matong line thar danga ma an la mek boka chung zinga chuan kaya state portal loiko a hian building te chu artillery selin ati chena satoa kongpui sir thren khata chuan sandbag manga tian khom position mu tur om thluwa boka Burma sipai te hi khopui police station le building danga te anin khung khoma bu an khwar Burma sipai ground troop chakna thria ani meka wangin junta sipai te chuan an sipai te thlop turin indo thlona le artillery strike mangin che tan laber KNDF le atan rol pui fighter te poin loiko a jail lian ber chulak tumin voi engemazat be puan thlak toa mason na an nei mek ni in an soi junta ho tu min ol hang chuan kar tam tak chung loiko be pui thlak na hian an chak zia an lalan tir mek ni in a soi thunga loiko bial chu an thunun na hnoya ala om reng ni in a soi United Nations chuan thlamasa khan loiko atangin an staff tam zok an chhuah tir tian soya a chan chu in beina apun chho zela wangle Burma sipai ten indo thlona manga chet an lak na sat wangani marlama chuan Arakan Army AA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA tele tang National Liberation Army TNLA te chuan operation an nei hnuwa sipai mun pui tam takan lato Operation 1027 kalpuya ni atang khan Myanmar rampuma mi nuai nga chuang chu mun danga anin son to ni in UN chuan soi tunkar engemozat chung khan loiko mi puiza asom sari vel chu an tlan chhia ni angai ania tun hnaikar engemozat chung khan loiko mi puiza asom sari vel chu an tlan chhia ni angai ania PDF group te chuan sipai te hian khopui an danga khopui atanga civil mi an tlan chiat lo na turin ma an la ni in an soi Burma sipai lam hian mi le sa tam tak an hlo toa tuna hian an chakna an hlo na sa to hle ti in Karen sipai hruai tu pakhat lin chuan a soya indo thlona manga an bei chia kan hlawani ati KNU chuan mon khopui chunga military council kem zong an lu avek to tian puang Bagoya Karen National Union KNU chuan December ni litlai lam khan thu chuan siama
Mon Nayong Laipin District ka Military Council kem zong an la vek to tian puang. Karen National Liberation Army KNLA le KNU Nuaya People's Defense Forces ta chuan ni chung bei pui an thlak nuwa Military Council kem zong an la vek to tian puang. Sipai Council a chamber 599 na mon kho pui chunga police station le sipai kem zong an la vek to ni in KNU thu chua chuan a soya. Heng zinga hian brigade top gate kem pali te po an tel. KNU lam chuan kem lak tuma anin beina hian ale lam ve a thi le hliam an om thu an soi boka. Sipai tam tak Military Council Battalion Commander telin anin peto tian soi bok. KNU thu puang tu padaso kel sa chuan tuna kem an lak thei te hi Burma sipai te tan chuan a poimo hle ni in a soya. Nei pi to pan kong puya oma wangin an tan supply lak lunan hei hi a poimo ani. Chu baka 5th Brigade tan Burma sipai 5th Brigade tan an kalna tur kong puya ni boka. Kem zong an lak vek nuwa. KNU sipai sangkhat zanga velin khopui chunga mun an thian fai mek ni in an soi. Military Council hian engma an la soi lova. Defense Force te chuan tual chung mi te ama atang in beina an pumpela wangin an him ni in an soi. Ole Israel lama lutila Myanmar lampang hi thil thleng tam taka oma kan puang seng hrilo ni phot mai se. Israel lampuan angai boxi wangin kan du to kanga Israel lama kan lut photang. Ole Israel lama lutila Gaza chim lama in beina aturu chho meka. Israel chuan tunkar top lama sipai pahni an chan hnuwa. Nimin lama sipai pathum an chan le ta. October ni sari atanga sipai bo pakhat chu thia puana ni bok. Israel Defense Force chuan thotan ni khan Gaza Stripa Hamas be pui thlak na sipai pathum an thi tian puanga. October thatop lama Israelin Gaza a laya be pui thlak tana tanga sipai thizat chu somsari panga an tlingto. Pathian nia sipai thi ta chu. Sergeant Major Reserve Neria Sayer kumsomthum paruk 55th Reserve Paratroopers Brigade 6655 Battalion a thokni in yafne khomi le sa ani. Sergeant First Class Reserve Ben Zusman kumsomni pahni ni in Combat Engineering Corps 601st Battalion ni in Jerusalem lam chuakani. Sergeant Combat Engineering Corps 601st Battalion ami Yahoshua Nidam kumsom pakomi ania Zisron Yakov khomi ani. Sayer hi Central Gaza Strip tha ania. Zusman le Nidam te chu enclave no ta tha an ni thung. He thu hi an chung ta hriat tir an ni hnuwa puan chu ani. Online posa Sayera unaw nu hadar chuan. A unaw pa chu min ngai tlom rangka chak thin lung nei. Midang ta na ui nei lo le. Anram mangai tu ti ina soya. Zusman a thian pakhat chuan online a ti hian a ziaka. Mizaidam taka niya. Mitay mataka ni boka. Enghna po ni se ne so takin apuitlin thin. Ati. IDF chuan pathian ni khan Gaza mar lama indaw na. Combat Engineering Corps 601st Battalion sipai pakhat chuna takin a hliam ni ina soibok. October ni sare indaw na tana ni atang khan IDF in sipai zali pakhat an chan to thu an puanga. Chung zinga somsari panga chu Gaza Strip chunga leilama be pui thlak na athi an ni. Midang tamzok chu Israel chim lama Hamas firfiakte ronche thut laya anin beina athi an ni. Sipai bo pakhat nimin lama athi ti report a hian a chanchin an hriat tak sipai bo pakhat hi a chung te hna tha ani thuan hrila a ruang hi Hamas in an lakol mek. Tel Aviv atanga lo piang kumsom ni pakhat mi Samarno hi kibbutz riim bula Nova Music Festival a thian tenen an tela. Hemitum hian Hamas in an man zinga tela. Hamas firfiak te chuan kibbutz Renima khan mi zathum sombruk chuang an that. Anhuwa athian pani ruang mu ani lain Samarno omna mun ero hriat ani lova. Achung te chuan ka hlum ani an ring. Mase adin hun chiang takan hre hlei thei lova.
Ahnua achung te hne na hian Gaza a hren mek zinga tel nia an rin thu Israel sipai te chuan an hril le a nimin lam khan a thi ti nem nge ani tundin hmuna chuan IDF chuan Gaza a sipai be puithlak mek te intelligence thar le thil hmu chu atanga chutin Hamasin an mi man engemozat chu an da thato ni in nan ngai October ni sari a Palestinian firfiak ten Gaza ram ripal tlangin be puithlak na ra phlak takan kalpui ni kha mi sangkhat zanhi vel an thata atam jok chu civil mi an nia mi zanhi somli vel man an ni bok Israel chuan Hamas sipai thlak atiam sipai te hian ni khatkal ta chung khan Gaza chhim lama an chet lak na an ti zawa he chhim lama hian Hamas ruai tu tam takan om ni in an ngai Hamas chuan Israel sipai be puithlak na hian mi singkhat sanga zanga chuang an thi to ni in an soya atam jok chu civil mi an ni heng zat hi independent afin fi ani lo na a UN chuan hei hi apom thunga firfiak polten rocket diklawa an ka chu awanga thi te po mi singkhat sanga zanga somnga hian an tel ni in an ngai heti lai hian Hamas ho te po in arabo man ta mai lova Israel be na an tuar thlon ringot du bik lo an buzola run lu chil tu Israel sipai te an beile ta Israel ram chunga sipai mun le civil mun thliar rang lovin Hamas lam chuan rocket an kap lu thor mai Israel chimlam Gaza ram ria omte chu rocket mangin an kapa Central Israel le Gaza ram ri po rocket tam tham takin an beibok Tel Aviv area a Ramat Gana le Ben Gurion International Airport bula Kiryat Onote Yehud atanga Monosom kongte Savian le or Yehuda te warning siren ti ri kani Israel ram chung Gaza ram ri a Prigan Nir Idzak le Sufa te po siren ti ri kani sirenary hanti hian rocketemo drone mo Israel van bawro ka aron lut ti nani aron lurual hian automatic in sirenary thinani heng Israel be turaral thuam ron lut te hi Israel Iron Dome te chuan an lo danga an kap thla a an intercept a ma se hliam le chet na thleng ero report om lo thung October ni sari apoi khoina thleng IDF officer senior thi te vuina IDF officer senior thita vuina mi sangte lantel October ni saria Hamas be puithlak na indona athi Gaza Division Southern Brigades Commander kumsomli pakhatmi Colonel Asaf Himani kumsomli pakhatmi chu avuina sipai officer senior le Defense Minister of Galan telin mi sang tam takantel Galan chuan indona atluta officer senior Berpol Hamani chu afaka firfiak ten antha ni khan hoisen takin sipai te akai hruai te soi Asaf fian vo in thleng tur hian hu phur takin anna ma chon lova mel ma bei tu minain pe rengani ti in Galan chuan soibok Galan chuan chung ko ta na mi en ton tlak tak sipai ho tu za kai takle tun hnaya IDF sipai huang chunga mi en ton tlak tak le hriat hlo ber polani ati IDF chuan in rin ni khan October ni sari atanga bauto Himani chu in rin ni khan tha ani thu an puanga aruang hi Gaza Strip a Hamas firfiak polin an lakol ni in an soi Israel chuan Gazan mi tamjok in son chuak turin thu an pe a Israel chuan thotan ni khan Gaza Strip a chimlam khopui lian ber mun then khata tangin mi puite chuak turin an tia chimlam thuk taka ground campaign lein an normeka kaltura anti na hmuna boman thlak ni in Gazan mi puite chuan an soi ve thung kanlo puan to angin Israel sipai te hian Gaza chimlam mun chu mun tam taka then somin me pan siama Israel sipai te chuan Khan Yunis khopui mun li atanga mun khat vel chu arang thayang bera chua san ngai ni in an soya chu map eng yellow a chin chi ani thal ero manga chin chia me pa chuan mun pathum chuan chimlam man hoya Mediterranean tuipui kam lampan turle Egypt ramri bula Rafa lampan turin mi puite an hril Israel sipai thupuang tu zinga mi Chief Arabian Language Spokesperson chuan anhua exa aron posa Khan Yunis atanga mar lampan na kong pui poi mo chu
indona hmun ani ta a tuna chuan khara ni to tia soi khopui chim lampona chuan lu phala ni dona Rafa ero chuan tactical suspension of military activity kara hun reilo te chuan hulam thlenga lu phal sakani yang ati Israel chuan Hamas chu civil mi te laka thil hlo om siama an pua civil mi te hmun atanga tran kho in leihnoya tangin che tan la ani anti Gaza army maktadoi ni point pathum zinga za asomriat vel chuan Israel beina awangin an chen na an tlan chua san towa hei wang hian tuipui kama mi pui tamna hmun tam jok chu hmun ruak zau taka an chang to Enclave medical official te chuan vo in thlengin Gazan mi singkhat sanga zanga chuang an thi to ni in an soya mi sang tel chu chin hriat lovin an labo mek ni in an soi Israel chuan Gaza arorel lai Hamas Islamist ti boral tumin beipui an thlak mek zela nalua om lawa che tan tuma chuti lain mi pui ero an dim doi hle ni in an soi Israel sipai te chuan November thla khan Gaza marlam chan ve ai tam zok an la a kar khat chung zet in ka hai ti to pani lai khan in ka hai ti to pani nuwa zirtop ni kar masa zirtop ni khan in beina tran ani le nuwa rang takin chimlam khopui chan ve a thu ka Israel sipai an lut ngala khochak lamaram defense atanga Gaza ateng te chuan chimlam Deir al-Bala kongpuya tranga khaniw nis inrina kongpuya Mediterranean tuipui kama floor mill mun thlengin an tol towa hei wang hian marlam le chimlam pan na kongpui lian ber chu Israel sipai te hian an dang chat mek ani Israel Armor Corps ho tu Brigadier General Hisam Ibrahim chuan Israel Army Radio a thu soin marchak biala an thil tum te chu ti hlotlin ani deuh vek to ni in a soya strip mun danga po ground lama chet na hi kan ti zau zela thil tum pakhat kan neya chu Hamas fir fiak pol pai thla kani ati Israel sipai te hian teng le ke akal sipai te fil le khopui chena sataka an patrol lai fu te san ti chuaka ral thuam an kap chuak lai fu te san ti chuak bok Israel chuan inson chuak tura mi pui te ta na thu pek chua hi civil mi te ven himna tura ni thu an soya khovel pol rang te chu Gazan mi pui te Israel in map asiam mun him ti ziana lama inson tura fui turin an ngen Gaza chim lama inson chuak pakhat chuan heta hian min than tum mani chuan engwangin nge Gaza City a kan chen na in atangin min hno chua ati inson tura an ti na lama Israel hian bom athlak tho ni in Palestinian te chuan an soi Israel chuan indona ti top lai khan enclave a hian mi hring puina lu a phal saka mase United Nations chuan tran puina an phurlu hi heram chunga mi hring te mamo na asan ema wangin a phurhu zo lo na sa hle ni in an soya chutianga ni mek lai chuan indona a omle ta ka wangin tran puina lut po top chhun zom ve ngal bok inka hai nei kha Hamas ten lai khan Hamas ten an mi man zinga mi za panga an chhuwa zalena mase an zinga atam jok chu mei chele naw pangan ni Israel chuan an mi le sa za somthum paruk vel Hamas ten an la reng mek ni in an soi ole kha ka tuna ta na kan pon thei chu ni le ta phot zela Myanmar lama boruak thar om zela in beina turu chhotel tela Burma sipai mun ma le an kem sang antana mun poimo te mi pui sipai ten an bei mek zela lotlin na tam tak an chang thar mek heti la hian Israel le Hamas in beina chuwa zual zela Israel hian Gaza chimlam an lu chil tabok Gaza chimlama hian Hamas sipai hruai tu tam tak an om ni in an soya Tanel Saf leiver kwa tam tak he hmuna hian a om boka in beina ala turu don chau ni in a hriat chanchin thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia